Sabel anak, manipo dita, dito'y balayan ti pagnaadan ni Mamim Amira, ison ti Mamim ita. Ta saan natamutlangan na kayat tipod no amamim? Apay ngay, Daddy. May salang ti Mami nila ang Mami Linda. Anak, nabayagan asinin na anak ti inam. At dan sa balya pamilya na. Isong awanan pakibiyangan takin ko na. Daddy. Hanga balita nasing patak nga agbalin nga may kadwa nga Mamim, Sabil. Nasingsing patak nga dayo angam ni Mamim nga Linda. Ipatag ka nga kaslag paypay so nga anak ko. Anak ko, nasingpot ni Mamim Amira. Iso, ti kadkadwam dito balay no agsubliak manan ija bro, duwan? Di kan pumanaw, Daddy. Dito'y kalaangan balay. No jak umadayaw, awan pangalaan tayo iti kanan tayo. Taawan trabaho dito, anak ko. Isa atari maanam ti agiskwela, wan? Agsingsingpot ka. Kandi mo suksukiran ni Mamim Amira, wan? Wan, Daddy. Mira, darling. Italagkon kan kati anak ko, wan? Di mo ko mabaybayan. Wan, hangka nga madanagan taban tayak nga perme ni Sabil. Itulod ko ija eskwelaan. Sa kuntumanan sunduan no madismiss. Nagyamanak, darling. Ano sa mga rod nga ilutuan kan asikaswan ti anak ko, Sana bali, tapauitan kayo iti kwartayo iti binulan. Gatangan nyo amin na kaya tiyo akanan. Kan rumar kayo no kas niya nga awan klase ni Isabel. Tain kay agpasyar, ag-shopping kayo. Wan no ada pag-shopping. Pauitan kayo nga rod iti kwartayo iti binulan. Ay, thank you nga rod andong, darling. Pasensya mo ti anak ko, no medyo adayo pala tirik narakin ka. May kawa pala ngamin na dyan. Ngampatsek, may ruam tumot lang. Hangka nga madanagan andong. Aramid ak amin nga bisko. Tapno, maiasideg tirik na nakaniyak. Sabil, nakarubwat kan. Mapantan ta itulod ka na dyan eskulaan yo. Nana, ngam awan pa'y balon ko. Tawan mo't naluto abalunak. Ay na, hangka nga agbalunan. Adamat kwarta may gatang mo iti ka na may jay school yo. Nairwamak ngamin nga agbalbalon. Taglutluto iti niyaya karing iti balbalunak iti school. Ay na, hanan nga uso data balon-balon tadta. Mangangkanto iti schoolan yon. Iti school kantin yon niya. Ada nga rut kwartam. Hello, Andong, darling. Nairwar kon jay pawit mo nga kwarta. Thank you nga talaga, darling niya. Awalan yaman na, darling. Rumor kayo kan Isabel, tayo kaya agpasyar. Gatangin nyo, ti kaya tiyo agatangin. Wan darling. Inton aldaw ton, tana katurog pa lang mat ni Sabil. Alay araw, darling. Agpauitak tumanan, no agsweldo Bye. Bye, darling. I love you. No kasta, agnanaod kan di tabalay daan daw, Mira. Ay, wan na nalita. Inawid na konta, kasarnak to kano. Ha, apay, mabalin ay apakasaran na ka. Kat nagkasardamot itiim mo na nga asawa na. Nabayag matan nga nagsinada. Kuna ni darling ko nga andong, ipaanal nanto kano ti kasarda. Ay, kasta aya. Kat tay katulong da nga pimanawan. Ay, pinapanawan ni andong ko ata, adamat nga minsan sadut na. Iso nga siya kung natimang kadway di anak na, ta nagsublimanan ija abroadan. Bakit nga minahon di babaunan da? Kasladinan kabailan tiyag trabaho. Talaga kiti nga sadut Hanga pambarda ta kinabakat. Imbak-bakat na ate kinasadut na. Ay, wan gayam, bariaan yung manda to isang aribok na na. Tapagbayad ko no madamdam ay order ko iti online. Sumangpat nga mentad takat. Ay naawan pa'y mo't bariak balasang ko. Nasa papay ngamin. Ay, kasano nga ta dato yan? Sapay sagsasa nga ribu amin dato kwartak. Ni,
Katama sa 1,000. Nay, nagadumot ta kwarta mon, Mira. Basit kit di pa dato yan atay gat-gatang konti daduma. Ah. Ay, sige nga ro tenak man nagbiro kiti pagpabaryak. Anya dagitoy nagadu a parcel ditoy nana. Order yo dagitoy. Ay, wan sabil. Tulungan nakman kit di nga manglukat ka dagitawan. Anya ngay dagitoy. Agduduma Dagitay yayamanin nga plato. Basaw. Kanda duma pa nga pang display. Ala, nakad-adong mati plato kan baso dito'y balay, nana. Daanan dagijay. So katak amin nga plato, tamay mayat dagito in order ko. Pangyayamanin dagito'y. Iso nga nanginata na pentas. Anya, kan ada pa urayak nga order ko. Sumangpat no madamdama siguro dagijay. Iso nga dita pa lang rumwar niya. Inton maminsanan nga agpasyerta. Ay, imbag ta nakita ka ito istorya na. Umaya ka ije balay no malam niya tag pamerenda akman. Apay, anyat okasyon, Mira. Awan, trip ko lang tag pamerenda. Kan uray si kaa nanalita niya. Umaya kan tumat. Agkuyog kayo kun ni Jana. Gumata nga kay tinaimas nga merenda. Tag pamerenda akman kay di. Ituludan naktulangan dito iti merienda balasang ko. Tawan agbantay dito istor ko. Unmat nga min, Mira. Alaom dito yun tay ipameriendam. Ta dito'y tayon istor ni nanalita nga agmerienda. Ay, haan may mayat mat ano ije balay ti pagmeriendaan niyo. Basta umaya kayon to niya. Hanga balita pagbiit lang mat. Mangrikap kapay mat biit. Nana, tamabiit kayo lang mat nga agmerienda. Katalang arod Sige, umay kamintaw. Nagpipintas mo't dagito'y plato yun, Mira. Kan oray dagito'y kutsara yaw. Nagpipintas. Ay naidumduma mo't gayam dagiti gamit yun dito'y balay yaw. Kan, kabarbaron samot amin na gamit yun dito'y balay yaw. Pati ti sofa, kabarbaron sa, taad na pa'y la cellophane na. Ay, inekat ko amin nga daan nga gamit mita sinukatak iti barbaro. Nangipanan nyo nga ipadawat yun akada kami. Imbargin kon Anday may nanggulpi nga ng gatang. Aya, pasig matan apang yayamanin dagiti gamit dito'y balay nyo, Mira. Kat kakaiso na nga ada may gatang. Kan tumangat kayo kadi. Kitaan nyo tayo silaw ti bubidami ni Wow! Itala ang mapansin ko Nagdakkel, naglawa. Nagpintas mutan. Kaslamot tay silaw dagitay babak ng daytan. Uy, katbak nang mat nga talaga ti bumalay itoy. Dakkel siguro ti sweldo ni Andong ijay abroad anya. Ay, hanala nga kayat nga ibagbaga ngam nawad-wad Apay makagatangak iti kakasta no basit ti sweldo na. Da kayon sa lang tinakasilaw iti kasta kapintas dito'y lugar tayo anya. Ay ta big time di asawak ija abroad. Dakal ti sweldo na ija abroad. Sabali at talaga no di abroad ti asawa niya. Ay, nakaapapal ka, Mira. Gumatangak man iti biskwit kan juice, nana. Anya a biskwit, Sabel. Nay, apay ngagmay may saka. Apay, di nakaitulod ni Nanam Amira ije pag-adalan niyaw. Nakaturog pa'y ngamin, nana. Iso agumatangak iti pamigatak, tadyak pa'y nangan. Anya, apay ngay adi nakainlutwan ni Mira. Riniing mo kumaa. Agungat-mat ngamin no riingak. Saan na balet ada kwartak. Gumatangak tun iti pangaldawa ki jay school. Nakita yun ni Mira, nanalita. Ay saan pa'y? Apay aya. Ay na, pimuskul mo't jay kiday nan. Di mo't sigod nga awan kiday na, tagrabe ti kinaingpis na. Kalbo jay kiday na. Apay, pimuskulen aya.
Wala na. Kan pinaatidog na jay nagababa kan naimpis ako rimatmat na. Aya. Kan pinakuluran na jay buok na. Ay na, nagbaliwan tila nga na itasi ka. Pimintasan. Aya. Ay, kita man lang agpaiso ti maaramidan ti kwartaan niya. No adda kwartam, maaramid mo ti kay-kayat mo. Kwarta di asawa na Saan namit a kwarta ti us-usaran na? Kwarta ni Andong dayjay. Kwarta da adwa Tagasawa da ka nga road. Apay, akin motor iti nakaparada ita parangan nyo, tatabalot. Motor man ni Julaw nga anak ka, Mira. Apay anya dayjay, hulugan? Ginatang nakanumot iti cash balasang ka. Imbargin ka na o tayo katrabahuan na. Oh, apay ngay, manulang matisweldo ni Julo iti pagububraan na. Apay pangalaan na kumanga iti pang cash na iti motor. Ha? Kumaano abroad ta mamati akpay. Imposible matdatan. Inutang na dayjay. Baka linaslas-tugan na kayo. Imbaga na lang nga cash ngam tagagpay sukat utang. Ha? Kung nanamot nga may nabinayadan lan. Kanalay nga may nga gurnong jay anak ka. Oray basit isweldo na. Adala tayo duldulin na no ko Pilitan na nga mente gumatang itihan namat nga road nga kaya. Ha? Imbis nga bagas tigatangan na kuma. Haan tadagitakit di motoran. Ne, adamadlaw ko itamatam adyan Pinasil po am samat data ko rimatmat mo. Imapalak ngamin kan kamera. Kan adda ngamin nangilibre kanyak. Inlibre nak ni ipag ko. Ay, han mo mat nga bagbagay dyan Ha? Plat nga min datagong mo. Hanga maibagay itarupam. Trying hard kamat gayam. Ha? Orayan Tinapatag, mapadasak mat ti umatidog ti kurimatmat na. Oraya, tako na nila kay ko abagbagay ko kano. Ad-adda kano apimintas ha. No kasta, nag-flightan ni ipag mo dyan Wala na, nag-flight idi na minsan nga aldaw. Anya trabaho na ijay abroad ngay. Ipakat na ti kinaners na ijay anana. Aya, no kasta, dakkel nga rod ti sweldo na no nurse ijay abroad jay ipag mo. Jak mo anana, wen siguro Hello, Andong. Nayunam tuman di ipawit mo ta dagatangak nga project ni Sabil. Ninayunak mo tanting paw-pawit ka. Kurang ka di pa na dyan, Mira? Kurang pa, Andong, darling. Kan pasukat ako majagit tayo tani. Masursuro na kito ka aruba. Nagparamid kit din iti dakal nga gitna. Inartapan na matan jagit tayo. Anya? Iso nga na yun naman ti ipawit mo niya tani. Awanan. Bumakbak na nga dagito ka aruba ito'y. Masursurunak nga. Kaslada nga agpaspasikat. Kat ba'y ano niya ti kayat da nga ramidan? Agasam, jay ipag ni Jana, nag-abroadan, kat ni di makalan jay balayda. Jay matanak ni tatapid ring, gimatang itiluganda. Ay, masursurunak nga mangkit kita. Anyat pa kasuro na maya. Husto kat di ta pumintas matipyag da. Ay, basta madmaditirek nak andong. Lumastog damat no bumaknang da. Pasikat dakit di Nana Mira, at dagatangak nga usaran mi jay eskulaan mi. Nayunan nyo kumati kwartak. Ay, agruam ka nga. Basta agsaw ka, eskulaan ti pampambar mo. Amok nga pambar mo lang datatap no makadawat kay ti kwarta. Awanan ti maitod ko. Tada nang igatangak iti kwarta. Ala, kasanungatan. Sapay deadline min inton bigat. Amok nga glaslas to ka, Sabel. Hanga siyak ti laslas to gam. Ta expert ako na iti kakasta nga bambanag. Hamo nga maialis na alipuspus ko.
Papaaramid may titidakkel agit di kaarupan tayo, Marilita. Nakita ko. Talaga asaan nga agpaatiw day ta, Amira. Imapanlakit di ka dagiti daduma akaaruba tayo. Sa bali, tinadlaw ka nga ugali na siya babae. Kasla maditinakam na, no makita na nga umasin so ti kaaruba na. Ti kayat na nga main kat isudalaang ti maya ti panagbiag na. Ti kayat na isulaang tinapintas. Tapakasikuran na ultimo pa nagpapintas ti kaaruba na. Ay, mali at kasta agalad ti tao. Imbes sa maragsakan ko ma, tarumang ay mo't akas kadakwada ti kadwada. Saan ta nasakit mo tinakam na? Ultimo di panaggatang ti anak ko iti motor na. Kas nasakit ang tinakam na. Ay na di na ngamin kayat ti maartapan day ta babae. Di na itulok nga da nabakbak nang kan napimpintas ngam isaw. Iswa kita kanayon ti panagpapintas na. Oray kumaan o pagbambanugan na ti busbusan na ngagpapintas. Saan may pagrigringatan mo't jay asawa na? Wan nga rod ngamawan mo't kit di ti bibiyang tayo dita. Masao tayo laeng. Takas jay mo't ngamin ti ugali na. Madlaw adi na kayat nga umasenso ti kaaruba na. Ti kayat na isulaeng ti umasenso. Ti salud-saud, amunga ta ni lakayna, apag papapintas na laang ti ipaw-pawit na akwarta. Jakla mo pare. Ne, apay nga inig ka mam ta cellphone ko, Sabil. Awagak ko man ni Daddy, Nana. Ay, apay anya tibagam kanya na. Kaili ko na makasarita. Inalamat ngamin ti cellphone ko apang kung kontakak kenkwana. Ay na, nadadalan da jay. Kan hantan nga gumatang iti baro tagastos lang data. Di mo pakibiyangan ta cellphone ko ita. Kan madama ti trabaho ni dadim tadta. Hanamat lang nga masumbatan ti awag mo. Mabisina ko, Nana. Suruam nga men tagluto iti kanam Han mo nga iasa amin kanyak. Dakkel kan, Sabil. Dapat amo mong tagluto iti kanam. Anya nga iti lutuwag. Awan mat karga ti ref tayo. At da na bati nga sardinas ijay. Lukata mong tayo ti sidam. Da kayo ngay? Saan kayo amangan? Hanan, rumwarak no madamdama. Mga anak to'y jerwaran. Nanalita, adan samat illegal nga aramidan dya anak ni Tata Balot. Pagkunaamot, Mira. Wana, tagimatang damot manan iti automatic nga washing machine da. Kanada pa'y TV nga kadwa na. Anya, kat agsusweldo mo't di anak ni Pare Balot. Apay, umanay dyan sweldo na nga igatang na iti kasjay. Kat nangay namat ti kakasjay. Adan samat illegal nga trabaho na. Hold up samat. Uno ba kada sideline na nga iskam? Ay, narigat ti agsasao iti kasta. Tawan pa maneknek mo, Mira. Kan oray dya ipag ni dyan nga nag-abroad. Nabihit pa'y lang ija abroad. Nagipatakdaran nga dagos iti balay na. Dakkel ka no nga minti sweldo na kas nurse ijay abroad. Imposible matdata. Baka kiti ada kabit na nga bak na nga afam. Anya, tila sasawam mo't, Mira. Managatap ka talaga. Kati sumat. Ay, awan na kita nga tatao. Handa nga lumaban iti patas. Puro illegal ti amuda nga aramidan. Imbag di asawa kata nadalos ti trabaho na ijabrod. Ngam dagita da dumangay. Agaramid da iti illegal tapno lang bumaknang da. Awan babain dagita. Ulitek, Mira. Narigat ti agsasao iti kasta. Tawan pa maneknek mo. Tano siyakla amaysa. Jak patyang nga damading aramiden na. Sakit la tinakam mo dayta. Tadi mo kayat ti maartapan, Mira. Agyaman nakta pinabuludan dakiti cellphone na nalita. Naawagak mo't laangan ni Daddy. Basta di mo lat sasawanan kin ni Nanam Amira nga inawagan ta ni Dadem. Ta sigurado nga agungot day jay basang. Nana,
Nabayag nga minan adi nakikikan iti kwartak. Ado pa yan tilangan ko tawan mo't pagpletik ang mapanag-eskwela. Ala, sana bale. Tanakasarita munti amam, balasang ko. Hello Andong, darling. Naglunak gayam ta, pa-extension ak man ti balay tayo. Hangkamat gaminan nga agpaw-paw it. Di mon karawon ta balay, Mira. Ngamin, sumangpot kami ni Timabiit. Ha? Wi, asino ti kadwa mga sumangpat? Kadwak ti ina ni Isabel. Anya, ni, apay nga kadwam? Umay nakadialaan na ni Isabel? Lading itak, Mira. Ngamjak ni namnama ti kaste mapasamak. Kinapuno na. Naurnos min ti amin kada kami. 2 bulan ang tinapalabas. Anya? Andong, apay ngay naramid mo ti kastoy kanyak. Apay nga linukunak ngay. Lading itak. Ngam ado tinakaupayak kan kamera. Binaybay am ti anak ko. Dantani pa nagdrapan, gapoy ti aramid mo. Unam ti pa nagpapintas mo, ngam ti pa nagadal ti anak ko. Ha? Nagtalikakan ka. Tati amok, mataripatom anaimbag ti anak ko. Ngam saan mo't gayam? Andong, ikan na kumamatitimay sa pangagundaway, ha? Han nga sinang adagos ti ibagbagam? Kan kasanon nga jaylon ko, sabay medyo dakal. Bayadam talon mukat nga ron. Mas pilyag ti ina ti anak ko. Tanabayagan ang nagsina da iti lalaki asim murutan na iti. Sorry, Mira. Ngam saan na data ti pare ti tunggal may sa. Kahit papanam nga rod itan, Mira. Agawid ako na ijay lugar mi, nana. Ay, mapanakmanan agmula iti kamote, Allah, kaasi kamot nga rod, Mira. Ti amukat agnanayo ng ti kinapintas ti biyag mo. Ngam kastamot ten tinapasamak. Oray siyak nga rod. Hangko nga ninam na mga kasto ti mapasamak. No ada ko makarapatak nga mangidarom kanya da. Idarom ko iso da nga doa. Basta papanawan dalatan ti tao ije nga balay. Awan karbengam amang aramid iti kasta. Ta isudat illegal nga agasawa. Ken pundar da nga agasawa da iti apalay. Isuda nga rod ti adda karbengan na ijay. Unay matante kasto nga nagtungtong palak. Kababain pa kitin. Impalpalasto ko nga di abroad ta asawak. Ngam sininanak matlang. Nagkasang ti kasto nga nagtung palak. Nanalita. Manang Bianang! Asunsyon, anyat sirsiri pa, di tatawa. Ay, ni Mari Presi Adaman si Mang Peta customer nan. Kanayo na mapuno ti transient na anya. Ay, wang nga rod. Sa bali pa itay papaabangan na nga apartment iji bangir a barangay. Sa bali pa itay laundry shop na. Nagmayat ti biyag na. Kunam ata nakaasawa iti baknang. Wen ata nagagangamin, day dasawa na. Isabimak nang ta nagagangag trabaho. Agduduma ti sideline na. Isu nga uray na tayan. Adama imbati na pagkwartaan ni baka na. Hay, sana all, pensyonada. Pasensya kan Ta nakurapayak mo't lang amay na nakiasawa ang bakal. Kurang ka kay iti diskarte, Adumat ti pobre abimak nang gapu iti kinalaing dangag diskarte. Sika nga main, di maammo tagdubli kayo diday. Isu nga itatalakay kan awan na pulos ti pundar mo. Anya nga rod ngay kat adamot ngamin pinagadal tanga anak ta. Anak ta nga? Anak ko lang ni Bina. Ta anak ko iti kinabalasang dayjay. Katimbilang kumuten nga anak ka manipon basay.
Ay, bastawan karbangam kang kwana, ta syuman mo laang nebina. Anya? Di ka man nagbalin nga agraraman, tawan putot mo, Tomas. Ay, jak amaw no apay akas tati ibang bagam ita bakit? Kalat mo't latangamina na nagbalbaliw ka. Ay, uray sino mo siguro nga asawa? Talaga mauma? Nang rona no saan na makabaal ta asawa? Bena, anak ko. Panawaksan ni tatang mo. Ha? Taapay mo't nanang. Nagapa kayo aya. Saan matkit day nga maumuma kang kwanan? Kanayon nga agsakit. Awan la ka agrayuma. Intun kwan agangkit. Sano madamdama agulaw. Nangato pa'y tibipin ano kwa. Kat sigudan nyo nga ipaagas, ananang. Tapno saan ako maro. Pagasampaylaan, kalakayan. Uragimbag na kapsutan. Sana na makabaal ngagtrabaho. Nanang, Ay, panag ko naman ako. Sinaak nga tan. no siya, jak kayat. Tanasingput mo't ni tatang. Nagagat mo't idinapig sampay laang. Nasingput tupay kanyak nga uray syuman naklaang. Wen angem pampanunotak nga road. Nagregat agbali na caregiver. Imagine no maatake ti amam. Agbalin to balda daw. Kat marigata na magna. Di siyak to ti mga alalay kang kwana. Talaga akas taan, nanang. Taagasawa kayo ka nga rod. Kan may sa, di kay ngamin ag-overthink Salwada nyo ti salon at yukin ni tatang. Tapno saan kayo nga agsakit. Sukir to mo dya, ma'am. Kung nakasan nga agkap-kapingam natangkan ti ulo na. Ay na, amuyo mo't aday tala ti ragsak na. Ti panagkape na. Limitaran nyo laang. Saan nyo alapdan? Ay basta. Adon, ti pakasurunak kang kwana. Itatalumakayan. Ay nga, unay mo't na tingawiya ka na. Sana may kika. Unay madaytan, Tomas. Uyak ka lang nga, uyak. Matay kan sa amutan. Saan pa'y bakit? Adu pa'y atawan ti panagbiag ka. Simple lang nga uyak reta, uy. Simple nga. Kano nabaybayagan day nga uyak mo. Ada siguro impeksyon ni tabagi mo. Ada siguro nadagsan asakit mo kasaan na maagasan. Awan. Apay ayakas taka mo't asunsyawn. Puro negatibo ti ibalbalikas mo. Di ka di agkaskas ta. Ay, aging pakikakidain na isublikan ka ni inang mo. Ha? Ay, unay ka na ya. No kaano alimakay kan bimakitan. Isumat ti panang isublim kanyak iti inak. Apay aya akasta ka. Kitnawan mo't maday nga aramidak kan ka. Saan ka mo't nga apaan? Basta isublikan iti inam, Tomas. Gundawayak ti mang isublikan ka iti inam ta si bibiyag pay. Tano na tayan ni nanang, awanan ati pang isublyak kan ka. Apay nga isublinak. Ibagam ti rason tapno may dipinsak mo ti bagay. Managsaksakit kan, nakapsut kan, saan ka na makatrabaho. Awan urnong mo, dagita ti rason. Anya? Ay, jak kaya tagaywan iti masakit. Imbis nga ni-enjoy ak ti biyag kun bayat ti panagbakit ko. Agbalinak ka akirgibaran. Saanan? Una yan. Kastala ang ti kalakanakin ka ti mangisublikan nyak iti inak. Ay na, basta gimpakikan ko nak Tomas. Makauman di kastoy. Apay nga yakasta ka. Kalpasan ana pagnumaran nak idi kapigpigsaak. Kastakan. Ikulasay naklatan akas laawan anyaman na. Gapo ka na ita saan akaw na makatrabaho. Ni, damagan na pailang. Amo na magayam. Nagadong ay bagbagam. Basta gimpakikan. Tagibusan tanti amin kadata, Tomas. Day,
Nakapasyar kayo mo, Tomas. Asunsyon. Itaman pa'y anak kalagip kayo. Waninang, tao may kon isublit yung anak yaw. Ha? Apay nga isublime. Ay, basta isubli kon, tanay, agbababae. Anya? Ay, nagluko kan, Tomas. Laklakayan kan. Agbabae ka pa'y lang. Asinaw ti babae. Di nakmat padaksen ka ni nanang Asunsyon. Madimot ti kasta nga aramid mo. No kaya't nakasinaan, sinaan naklaeng. Saan na masapaw la padaksen nakpay laeng. Basta isubli kon ni Tomas iti puderyaw inang. Tanalpasan ti pagrebengak kang kuana kasasawa na. No anya man ti saan nyo apagkinkin na awatan. Pagsaritaan nyo anaimbag. Sana kasta. Bay-bayan nyo no kasta ti kayat na nga aramiden nanang. Ala, pumanaw ka nga rodan Asunsyon. Kat sapay ko mataawan to ti pagbabawiyam iti kasto nga aramidam. No kasta. Sana pudno nga da babae manakaw. Saan nanang? Ni Asunsyon tinauma. Nga puta pasaray ag sakitak. Nauma na mga asikaso kanyak. Ay, naglukon da jay a babae. Agasawa kayo nga road. Rumbang lang ag tinulong kayo ah. Agbinadang kayo itirigat kan ginawa. Wan nga rod Ngambay-bayan yawn. No di na kun kayat, san laeng. May kawa aklaeng ta biglaan mo ti panangsina na kanyakaon. Amaw ka may ruwamak tumot laeng nanang. Tila aramidin nyo nanang. Pasit samo lati panagbakit yu daitan. Amangan numakulkul laapan lati panunot yung. Ay na, idi pa'y lakayat ko sinaan diag syuman kan kanak ko. Itala na ikanak iti turud. Kasla nagmadima ngamin apanunutan. Nga itatasaanen ang makatrabaho ni tatang. Sinaan yon? Diyak nga rod kayat tagaywan iti masakit. Kumapkapsot ngaminan ni Tomas. Uray ko man numatay adagos. Ngamno nga'y maatake. Katagbalin nga inutel. Di siyak taon ti nakakaasay. Ay, unay kayon aya. Aywan, ag-flight akon inton umay alawas. Panawan kay tun Ay ka, basta di ka mang liplipat, anak ko. Di kan to agliwa nga agpaw ititikwartak. Tanay, baka takon. Sana ko na makatrabaho. Uy, nanang, di kay nga rodag bambanog tapno di kay matagsakit. Wan ka di. Ag-relax lang taramidag. Agpasyar, ag-shopping, kasjay. Ag-enjoya kabang napigsaak pay. Agananad ka matitipapanam anak ko, wan. Wan nanang, uray da kayong agan-anad kayo mataka na yun. Nukasta, talaga nagsina kayon kin ni Pare Tomas, Mari Asunsyon? Wan mare, masuronak. Tawan pa'y apulos pundar na mo. Wan ngam ado matirigrigat na iti anang paadal kin ni Bena nga anak kayo. Dua kami ang nagrigat, mare. Isaan lang nga iso. Ay, man-mano matikasta. Nukaano alimmakay kan bimakat kayon. Iso mati panang isublim iti asawa mi ti inana. Naimbag ta si bibiyag pa'y ti inana anang isubliam. Iso nga rod asinambot ko ngayon subli, mare. Ang bilibak iti puli dalakay mo. Ay, excuse me, mare. Ex-husband mo, kunam mo, ha? Ala, wan, ex-husband no iso. Bilibak iti pulida. Nagatidog tibiyag ti puliti inana. Kas iti ina ni Pare Tomas, si bibiyag pa'y mo dagiti talo akakabsat na. Jay daduma nasurukan asang agasot ti tawanda. Nasurok met anay ti jay daduma. Saan da pa'y ama nagsaksakit sika?
Saan sa matatimawid ni Tumas kadakwada, Mare? Tama nagsaksakit mo. Anyat amom nga eh. Ang mga no simple la sakit niya marikrik na naman. Ay na, santan man na pagsaritaan jay ex-husband ko, Mare. Tanalpasan ti responsibilidad ko kang kuana. Sikat ya apapalak. Tauray na tayan di asawam ka dalat tayong bati na pagbiagam. Nagagangamin na di asawa man niya. Nalay ngag diskarte. Una, dahi tamo ti pagyamyamanak. Tasaan nak nga imbati anak kakaasi. Ay, kasta ako mamot. Kasla ka mo lagpinpensyon iti dakkelan niya. Una, Mare. Nga madulat tamo ti paggastusan. Tamanang danak mo't iti agdalos iti papaabangak abalay. Kan ti mga sikaso iti laundry shop ko. Sana bale ata masubot mo laeng dagiti itangdan mo. Unmat kit di Malangarod, Mare. Tadapay papanak. Panawan ka dito yan. Sige lang, Mare. Inang, nasa mukmut gaya man tay talon yaw. Apay, di yo pinaraupan day jay. Saan? Tasa sa uran nakmatay nangital kak iti talon. Iswaya kon pinakutin Sayang, sapay naglawa. Apay numulaak. Kabalampay ayat ang trabaho. Lakay ka na nako. Agi na nakakitday. At damot na ipensyon ko a pangalaan ta iti kanan ta anak ko. Masikuranak ngagtugtugaw diti balay. Kayat ko awat-watan ti bagay. Kat, anya ko mati imulam. Mulaak iti laya, ta nangina ti laya ita. Laya ken aba ti imulak. Kat, adakan ka dayta Total, bastante ti danom ijay talon. Huwag nga raw, sayang no saan ang mamulaan. Mulaak amin day jay. Kabalam nga raod, lakay kaan. Di mo ipilit no di mon kabailan anak ko. Manangdanak iti katulungak Umutangak pala ang iti panangdan kaw, ta bayadak to no makaapitak. Bareng makatsambaak iti nangina apresyaw na nang. Ala nga roda, sika ti makamo anak ko. Papanam, kumare. Inak man nagpasyar, kumare. Kaduak dagiti gagayam ko iti FB. Agkikita kami ijay sentro. Papanan nyo nga'y, Mare. Mapan kami iti agduduma lugar. Agtur kami man. Adalugan nga aramaten me. Pagbibingayan mi kano ti Arkilana. Umay ka, Mare. Ay saan, Mare? Tadaur orayak nga agabang iti transient ko. Da kayo latyan. Inton maminsan sumurot kamot, Mare. Tapno makarelax ka. Agpasyar ta kidi. Gundawayan ta ti kinapigsata. Tano nakapsutan saan tanto na makapasyar. Kasto ti kayat ko pa nagbiag, Mare. Tay awan sawsawir na. Tapno makapanak iti amin na kayat ko papanan. Malangaron, labasan kan. Hello, anak ko. Hello, nanang. Ingkay tumat ikan ni tatang iti kwarta na kaasimot. Kasanungay ka-allowance ko la nagbata kwarta ko nanak ko. Nagastos ko nga minta na pang kami nagtor kadag iti gagayem ko apada kababakit. Anya? Inton maminsan, ikanyumat ni tatang iti kwarta na Saan na masapol? Ada mo pensyon ni inang na. Ada kwartada nga gina. Kaasi damot, nanang. Manumot lati pensyon ni apong bakit ngay. Umdas ti pensyon na pagbiagda anak ko. Manumalang kang kanandangay. Kat, kumusta kayo di tabalay? Mayat naragsakak, tawan konsumisyon ko anak ko. Sana ko na may si stress, tawanan dya ama makabalay ko. Nanang. Kasto, iti tinartari gagaya ka pa nagbiag. Tayawang pampanunuta ka masakit akad kadua. Masakit pala ni tatang aging gaitaya, nanang. Diya ka mo. Awan damag ko kang kuanan, manipod nagsina kami.
Jaknap na pan ijay. Ingkay mat sarungkaran Kumusta inyo mat idang? Iti anya pa'y laga pungay. Nagsina kami nga rodan. Agkanya-kanya kami, anak ko. Anya? Nay, di kay unay gastos agurnong kayo mat. Uray sa gabasit laang. Ay na, bakit akon? Sana na masapul day ta urnong-urnong. Ipapasko kay di nga enjoyin ti kwarta ka. Tanon nakapsuta kaun jakon makapasyar. Iso nga ipapasko kay di tagpaspasyar. Umadanin ti panagapit tayo, tata. Uwan nga rod baraw. Pakiur-ura nyo pala ang tipurdiya yo awan. Tain tun makaapit tayo iti mula tayo. Uray na yunak daw, titangdan yaw. Awan problema iti day tata. Maawatan mi mag. Ray maglakit din. Tada kayo akatulungak iti panagmulak. Barang makatsamba tayo iti nangina aprisyaw. Nangina ti abay tata. Ken uray laya. Sigurado ang makatsamba kayo. Sapay kumaabaraw. Uwan niya nga'y Bena, kumustan tirik nam? Ay, madipay nga rod, Alma. Maulawa, kan agkakapsuta. Ala ka, amangan mo nun nalipatam tinagtumar. Nagtumarak mat, friend. Ngam, ay, jak man mo. Banog ko la siguro dayto Panagkunak kasapulang pay laang taginan na, Bena. Ngamin no ibusor mo ti bagim nagtrabaho. Ad-adda ako maro tirik-rik naam. No, apay mat ngamin anaadaan iti kastoy asakit. Apay, Alma. Hello, Nana. Ni Alma daytoy. Ti kadwa ni Bena dito abroad. Nay, apay asika ti na kay gamit ti cellphone danak ko, balasang ko. Ayan ni Bena, aya. Ay na, agkakapsut na. Di nakabaulan ti bagina. Ha? Apayan. Amok ngayon limod na ti sakit na kada kayo, Nana. Tadi na kayat nga agdanag kayo. Ang nasaysaya at numaman nyo ti amin, Nana. Adda ngamin nadagsan asakit ti gayim ko. Anya! Kat agawi din iti mabiit, tadinan ka ba ulang tagtrabaho, Nana? Ay na, anak ko. Una yan ti kasto nagbambanagam. Apay ngay, kimotong kamutun. Sorry, nanang. Kaya't ko pa'y tagtrabaho. Ngam saan nakabailan ti bagi. Saan kayo na maikan iti kwartayo? Ay na, di kagsawi ti kasta. Ti kidi salon at mo ti panunutam. Agpaimbag ka, anak ko. Saan naksan nga agimbag, nanang? Ngamin, adan iti last stage ti kanser a sakit ko. Aniya. Nay, apay akasta tilang Mari Asunsyon. Kasla nagdagsan ti parikot mo. Ay, wang nga rod, Mare. Kasapulak ti kwarta, tane. Awan paggatang ko iti agas ti anak ko. Ay wan, nadamag ko ti may papankin ni Ben. Agpayso aya ang masakit ka no. Ay, wan, Mare. Nakakaasi di anak ko. Nagkutong, saan pa yun na makapangan na imbag. Ala, kasta aya. Umaya kag pakpakaasi, Mare. No da kwartam pautangan nakmampaylaan. Sige. Mano ayati ka sa pulam. Ibagam tamang tredak adakos, Mare. Nautangak aminin nga amok Tomas. Mabain akon nga umasidigmanan kadakwada. Iso asik at tinapanunot ko nga inasitkan. Ay, kasimot ni Bena. Biglaan mo't ti panagsakit na. Wan nga roda.
Jak pulos ni namnama akas jeti pagtungpalan na. Sige, ta dumagasa kita yan ni Bena no madamdama. Ta inakpay singiran ta inlakok alaya. Ha, no kasta, nagmula ka itilaya. Wala. Laya, aba, ken tarong. Adapay parya. Agduduma timulak. Aya? Ay, nagmula ka gayam. Naimbagmanta kinabailampay tinagmula. Ay, oy, nalakalaang dayta. Adamat matangdanan ngagtrabaho. May remedyo ti amay na sunsyaon. Ah, Ala, ta grubatak biit. Ta inakpay agsinger sa akunto sarungkaran ni Bena. Agpaimbag ka, Bena. Agpapingsa ka. Wan tatang, Mangtedak iti paggatang mo iti agas mo, wan. saanan tatang? Idulin nyo kit diti kwartayo. Tadi kay pa'y naik-ikan idi adda ak ijay abroad. Di mo panunutan dayta. Awan problema iti dayta. Tatang, Nada ka sa pulan yaw. Ibagayaw laang ta mangtedak, wan. Uray sininaan na kunti inam. Napatag kalat ta kanyak. Taim bilang kan kaspudpud nung anak ko, Bena. pakawanan na kuma, Tomas. Asunsyaon. Pakawanan na ano sininaan ka ide. Ti amok nga may nawanan ti kasapulak kang ka. Ngam baliktad mutten ti mapaspasamak ita. Si kamutten ti mangtultulong kada kami nga agina. Agsuswerti iti panagmulmulak. Iso nga ibingayan kayo mo't Nang runa kat kasapulan ni Bena ti pagpaagas na. Tomas, pangaasim. Agsubli kagaya man kada kami. Ornosen tanti amin kadataan niya. Ha? Kasapulak gayam ti kaduwak ang mga sikaso iti anak ko, Tomas. Isa pang nga asim agsublikan kada kami, wan. Ha? Iti anya pa'y laga po ngagsubli ka kankwan. Kalpasan ti panangikulasay na kan ka. Pagsublian na ka. Gapo ka day tadamanan kwartam. Iso kundi pakawan kan ka. Awan matkit din ti plano ka magisinubyan kan kwa nananang. Ngam ni Bena lang amin ti pampam nunutag iso ti kaasyak. Mabalin mo ti tumulong. Nga oray saan kan ngagsubli jay. Nanang. Naglalaylanan ngay day ta babae. Pinasakitan na kan. Sa ita takasapulan na titulong mo. Kundi sublikan ka. Ay, no siyak ti masurot. Oray saanan. Wala nang. Naupayak mo't laangan na namimpinsan ka ni Asunsyon. Jak kayatan.